Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Ay kuyugan nakmanan ko araw ta aglugan ta di tricycle mo. Hinta man agrikurida. Sige ang kail. Ang awan gasolina. Sakti makamu. Mala. Sige, mapantang kail. Sa dino ti papananta. Hinta kita ang dagiti kanal dito barangay ta amang ano na pumpun manan iti basura. Sige ang kail. Inta nga ruday. O sige, kayo nga rod ag-inspect iti kanal. Kat umay kayon tulat ta dito tersi nakagmerienda. Libre ka day na nakagawad. Ay wan, libre. Kasla kontribusyon ko matan kada kayaw. Nasayat nga ron no kasta mari kagawad. Naa. Madlaw ko asabali ti awag yu kanyak. Ni Kwarog, na nakagawad ti awag na. Kat sika, kapitan, mari kagawad mo ti awag mo kanyak. Na nakagawad ko nagayam ni Kwarog. Di mari kagawad ko nakmatkan ka. Ay, iso nga iso mo kiday. Tani Kwarog, no da duma. Na ti awag na kanyak. Ngam no da duma, kagawad. Iso nga, iso matlaang nga isaw. Unbit. Kasla kanyak. Awagan ka man iti kagawad. Wano maray. Isumot lang nga iso. Katwan na. Ala. Ang kami nga ron din ta magmagnati oras. Sige, kapitan. Kat umay kayo latag merienda dito tersina. Alang kail. Agdalat ta dagiti basura ka dagiti kanal. Ay, wan nga ron. Pinagpuskol mo tan dagiti ruot iti igid. Wan nga ron. Kasano itan? Anya iti aramidan tayaw. Ay, mapanta pa iti kang ronaan a kanal ti barangay. Takitaan ta. Amang ano na puno iti basura. Unang kail. Ay, badaw. Nang ibasura am ijay supot ti karni aginatang ta. Impurwak kun dita kanal. Na, apay ngay. Amangan numapunno di ta kanal iti basura ta. Kat agbaran tumanen no agtudaw. Saan tabasit lang mo dyan purwak ko dita basura? Inton maminsan. Orno nga, taipan ko ijay kinalim nga abot apagibas basuraan ta. Tainton mapunaw. Gaburan tan tumit lang iti daga. Sige, wantaw. Datan tumit lang ti kaasi no agbara day ta kanal nga asidag dito'y balay ta. Maflad ta dito'y balay. Sige, bayam. Tadalusak taw, dyan kanal. Naimbag tada ka, Marituyang. Umay ko kumaibaga at ang danan ka nga agdalus ijay likodan ti balay. Ayun kayat ko amaray, tapno adda kwartak. Imbag lang nga igatang ko iti si dami kin ni badungkaw. Ay katwan nasaya at matno kayat mo. Tapno adda kadwak nga agdalos ijay aglawlaw ti balay may. Sige maray, kanaw. Sige man. No kayat mo, di mangrugita itan. Sige man nga rod maray. Mala, mapantan ijay balayaw, tairugitan tag trabaho. Hanggang, nagadwa talaga ti basura dito kang runana kanal. Ay, unay matenda iti ka barangayan ta di daaywanan ti kanal. Nga hanggang, unay matanda iti ka barangayan. Mahay bladak no kastulag. Ay, sana hanggang. Kita ang tasang ka mahay blood. Na, Tinasayat. Mapantay di tersina ni nana kagawad ko anang. Taintag merinda. ay sige man nga ron. Inta man agpalamies. Tani, pimudot ti ulok gapo iti kina-irresponsable dagiti ka barangayan. Unang kail. Inta nagmerinda ta mabisina ka. Oh, atoy, agmerienda kayaon. Wow! Nagluto ak matan iti pansay. Ipalaman nyo iti loaf bread. Ay, sus, nagimasay. Ala nang kail. Agmerinda ta. Ay, naima sa pansit day ta. Amangan mo't no ado ti bitsin na. Ay, saan? Basilaan. Mala, agmerinda kayo kiday. Bayat anapudot pa'y day ta pansay.
Ay, agyaman kami iti merienda na imas, mari kagawad. Ay na, nabsuga ka. Ay kat, agyaman akmet ata magustuhan nyo ti merinda nga insaganak. Nagimas tupay na nakagawad. Ay, nabsugak. Ay, ma-stress aklata. Apay ka day, kapitan. Ang basol ko no apay. Nga man, italaan nag-inspect kami iti kanal. Damot nagkurangan tayo nga agpayso kapitan. Ngamen, kasla binaybayan tayo ti aglawlaw ti barangay tayaw. Sa bagay Nukas tangaraw, agbayanihan tayaw, ag-clean in green tayaw, agikap tayaw. Ay, Iwan usto ti ko na ni Kwarog, kapitan. Ay, agpamiting tayo nga ron, kapitan. Tapno agdalus tayo, abo marangay. sige. Mangipaskil tayo iti pakaamaw. Kadag iti kabaranggayan. Ay, agiyamanak. Ay, nalawat ti dinalusan ta itang aldaw. Kat kasano maray, ituloy ta ka di manan inton bigat. Ay, katwen Kat itad ko titangdan mo itang aldaw. Ay nasaya at maray, tainak igatang iti si daun mikin ni badungkaw. Ay, wen, maray. Kan, ituloy tati agdalos agingga di ta kanal. Agraman ti kanal, dalosan ta maray. Ay, wen, maray. Tanay, umadani man ti panagtutudo. Masapol anawaya ti pagnaan ti danom di ta kanal. Sa bagay Ala, aginanata, tainta ijay kusina. Inta ag merienda, sakbay nga agawid ka. ayun na maray. Day ta talaga ti uru-urayak nga ibagam. Nga main, mabisina kaun. Sige, maray, awan problema. Adaw, ti mamerienda ijay kusina, may. Ay, napanuga ka naggapaw, yung garden tatuyang. Ala aginanaka tagluto akaun. Tauray siya. Kayat kun ti aginana. Tanaban nugak mo't anapan naggaik ijay ayan damari banang. Napan ka nakitang dan ija ayan tamari banang ko dan. Una, isupay. Malanga raw, inga aglutan, tamabisina kan. Oy, tulungan na kung tapno mabiay. Agpadatamot kit anaban nog. O di agtinulong tan nga agluto, tapno mabibiay. Wan sige, intan ija kusina. Nalpasan ti barangay meeting, kapitan. Nagawi daw dagiti tattao. Naimbaglakid din ta amin dakat imanugot na nga agbayanihan tayaw. Kunada pa'y ngagluto tayo dito'y barangay haul. Tapno dito'y tayon amangan iti aldaw. Kanda kami atanaw. Ingkam agur-or iti bagas, kan sidang na mailutaw. Ay ka, nasayahat nga ron no kasta Sige, innakaon. Takasaritak mo't dagiti tanod kaw. Taing ka magsulisay. Sige ka anakan. Ang ambangan tayo pa ya. Apay saan ka amabisahin? Ay, nakaluto ka main ko araw ga. Intayon ije kusina, magal daw tayo. Sige nga raw. Mangal daw tayo pa'y. Sakbay nga inak agsulisay. Masapol amal pasta day ti daldalusan ta dito'y kanal abatog ti balayo maray. Taintan tumot makibayanihan. Oh, wen, maray. Ay, nakunan ni Inteng nga adabayanihan inton Sabado. Wen maray, tumulong ak nga agdalaws. Ta saan amakapan ni badungkaw. Tamakumikom ijay garden may, kan ijay bangkag may. Wen, maray. Uray tumulong tanto nga agluto, no iso. Wen amaray, tumulong ta. Ay, nasken amadalusan dagiti kanal. Nang runa, tikang runahan a kanal dito barangay tayo. Wen maray, numabarati kang runaan a kanal. Sigurado, malayos ti barangay tayo. Ket adu aka barangayan ti apektadaw. Ay, iso nga roday tamare. No kumatatunggal ka barangayan, ket amuda a panunutan ti panagdalaws. Di nasaya at kuma. Tasaan da ko mga agibelang iti basura iti kanal. Wano, anyaman apasat. Agam, nagtangkan mo ti ulo da. May saak iday nga agibelbelang iti basura kadag iti kanal. Ngem idinalayos kami kinibadungkaw. Saan kon nga inulit ti agi basura ijay kanal, maray. Day tangarod tay kunada, mare.
Asakan to la makaamires, no adda madi anapasamakan ka. Wun nga road maray. Ngamno ita, ay talagang agdalo sa kaon. Gangil, saan ka di makibayanihan ita ni tata ba daw? Jakabaw. Saan siguro? Tasigod mo't asaan nga umay no kasta bayanihan. Nito yang lang ti makitultulaw. Why, nagitak ni nana tuyang itay. Isuda kini antiban ang tiaglutluto para iti pangal daw. Ay nasaya at no kasta. Sabay ko matamalpas tayo itangal daw ti panagdalos tayo iti kanalanggay. Tasan lang matabasura ti katuntayaw. No di ka tagparaspas tayo pay. Ay kabailan tayo day tatag. Titinulong tayo mo. Pare, day! Ha? Pare! Ang damot gayam ni tata ba daw? Ay pare! Umay ka dito'y! Ay, lalado ba? Tanapanak pa yung garden ko, pare. At least ada ka. Ay umay ka makibayanihan. Ay, una, pare. Tumulong ak mo ta. Imbag man tata ba daw? Kung nami saan ka man na tumulaw? Saan man Ken isuan na lado ak. Talang purusak iti taraw kinukra. Agraman kamatay, pare. Ay, so pa, mainayon na si Dain tayo itangal daw. Ay mayat aparay. Maragsa ka na. Taamom itan ti tumulaw. Oh, ato'y pa'y titinapay, kabadong. Uwin, pare. Yaman ak. Imbag man gayam ta inmay ka. Oray ni Mari tuyang, inmay mag. Aglutluto da para iti pangal daw. Uwin, pare. Talaga tumulong kami Kakababain mo no siya kumanan di sana tumulong. Oh, sige. Ikampay iti kape, day tatasam, kabadong. Ado pa iti kape, diti bit-bit ko akapitira. Saanin, maray. Ina, nabsuga ka. Alang nga raw ta, agwarasak pa iti tinapay kan kape. Oh, dito'y tidaduma. Umasidag kayo dito'y. Dagiti saan pa'y anak kaala iti kananda. Umasidag kayo lang dito'y ayan, may. Malay. Ay, syakman matik kanyo, nana. Jakpay lang amin nakaala iti kanak. Sigay, mabit lang, taikak ta plataw. Lahap. Ado tinakibayanihan ita, nana. Wali nga road, adu tayaw. Ay, kastoy ti mayat. Agtitinulong para iti pagsayaatan ti barangay. Ay, wen anana, datayo matla ti mairanod. Oh, adto yun ti kanam, femya. Ay na, agyaman ak unay, nana tuyang. Uray da kayo mangan kayong matan. Wan, femya. Sigay maribanang, mangan tamutin. Oh, Sana balay, nakaala da amin nun iti kananda. Awanon, ti warasan ta. Nalpasan, di pa nagdalos tayo, pare. Ewan ka ron. Nalawagan ti kanal. Sa adan nasamak. Kinawanan ti basura ang makita iti kanal. Huwag, pare, nadalusan. Kahit agyaman na kiti panakitinulong mo paray. Sapay kumatagtul-tuloy yun dahil Huwag, pare, basta dabayanihan, tumulong ak lata. iti sumarunong nga ramiden tayo. Agdalos tayo mo titaglawlaw. Agmula tayo maki di itinatnatan ka nagduduma. Ayun na, mayat day ta, pare. Sige, tumulong ak lata. Ay, agyaman na nakaangas akon, warong. Walang gangil. Intun sumaranaw, agdalos tayo iti aglawlaw. Magsidalusan iti aglawlaw ti balay na. Nagmula iti natang iti likudan, wano sangot ti balay na. Walang gangil. May atikas to yung aramidan tayaw. Una, para iti pagsayaatan tayo. Iso nga ituloy mo ti aggagit amang idaulo iti barangay tayo para iti panagdalaw sang gangil. Una, Nung napintas, kan nadalos ti aglawlaw tayo dito'y kabildatan. Awan sa bali maidayaw, no di si kamot lang ang gail. win, siya ka talaga. Siya ka ron ti kapitan. Nga raw, ituloy mo ti aggagat ang gail. Tanong makita dagiti bumarangay nagagit ka, suportaran da ka dagiti kabaranggayam. Ewan ko raw. Talaga nga aggagitak a kapitan. Idaulwak ti barangay tayo para iti pagsayaatan tayo amin. Good job,
Kapitan Enteng. Ala, ituloy mo nga idaulwan ti barangay mo. Tapara day ta, iti pagsayaatan nyo. Ala, sige! Ditang tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Vicky Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng. Oh, adtoyan ti salabatten. Adalemon kanhani na dayta. Sige, ta agsilpunak bayat ti panagtsaak. Buyak man tay impos ko a video. Kita ak mano-mano ti views ti impos ka. Ay, awan mon, Enteng. Day talatan silpon mo ti sangsangwam. Kitsang mo ta cellphone mo ah. Uray ije barangay hall. Day tala silpon mo ti as-asikaswam. Kasta ti kuna dagiti kakadwam ijay. Na, nagadukot nga amuda na ya. Ay, palagipan ka, Enteng. Aramidam ti trabahom kas kapitan. Saan kat aday ta agsilsilpon ti aramidam? Ay sus, naikat manan ti host di tatangkay to yan. Isumit lagayam nga awan manen danom. Masuro na ka talaga. Amangan nun nila kay Douglas manen tinangikat iti house. Asino kumangay, no di isaw. Inturong naman ng ti danom ijay garden na. Inal daw laki di nakastuyan. Un nga raw, at damot host amapan ijay ayanda. Ngumapay nga agawon na pailaang ti danom apara kadata. Inton kwan danuga ka. Ay saan abadong? Kasaritam laengen. No siyak ti magisarita ang mga numadusag ka. Di agsarita kayo ijay barangay hall. Ingkagreklamo kin ni Kapitan. Tapaayaban na nila kay Douglas. Kanya ti masapul mau, tataba daw. Imay kamot dito'y barangay haul. Umay ko kung makasarita ni Parinteng. Tagreklamo ah. Ha? Kanya ti reklamaw. Kasano mga men? Nila kay Douglas. Bukbukudan na ti danaw. Kasta ka di man ang ti reklamaw. Wine, warag. Abay ngay, kunak man no kinasarita ni uncle ko ni Tata Douglas. Yakman amaw. Sige, tainak ibaga kini uncle nga daka. Uncle, adda ni Tata ba daw? Umayag reklamaw. Ibagam ka agsublen ton bigat. Kaya't nakakanwa ka sarita, uncle. Disturbo na ita. Agsilsilpon ka lang matangkal. Iso asangwam kadilatan. Iditak nga ron ti ipos ko a video. Ha? Sigurado nga ado man ang tiagboy ha. At least ada man ang kita na $1. Day talag silsilpon ti raramida mangkal. Nga uri at ka dito'y barangay haul. Panawanak dito yan. Di ka magsinga. Kasano ni Tata ba daw? Ibagam nga agsublen ton bigat. Kan, ilak ko tiri daw. Ha? Tapno di kayo makastrat. Very disturbing kayo. Na yan ni Parenteng. Adi na kaya't na makasarita ita. Pag subli-sublyan nakpailain ton bigat, Mike. Nagsilsilpon nga main Tata. Nagid-edit ka no iti video nga ipost na. Anya, ay paiman ta sumraga kayo opisina na. Saan ka makastrat? Inlak na ti daw ti opisina na. Anya klase ti Kapitan day tangay. No kaya't mau, mangayab ta ni ti kagawad. Tadatayon ti mapan makisarita kini Tata Douglas. Ha? Ala nga rod ko araw. May mayat pa'y. Sige, tainak ayaban ni kagawad masaw. Tanaturturid day di kagawad. Magyaman ako na ikwarog ah. Kapitan, itala arimwar ka dita opisinam.
Sapay naglak ka dita. Anya tinararamid mo dita opisinam, ta masapol pa'y nga aglak ka. Importante ti inaramid ka. May itay ni Bakat Lilay. Kaya't nakakano akasarita, taada parikot na iji karubada. Makaumada kita ka barangayan. Awan lakit, umay daag ipulong kanyak. Gagangay na Kasi ka nga raw ti kapitan. Arumbang apang ibagaan da iti parikot da. Na, sige tarum waraki di. Agsubli madamdaman ni Bakat Lilay. Urayom labiet, kapitan. Manaktak da ito. Ti problema da, sulbaran da. Di da iramraman. Sige ta idakon. Papanam ngay, kapitan. Ijay turod ata, inakman agbijaw. Awan nga min ipuskon. Imbag ijay ta, awan ti umay agreklamo. Mapana ko na kastoy. Ay, anyan ni kapitan. Mas importante pa'y kankwan at ipanag-video na iti ipos na. Ngam ti trabaho na. Anya ti may paay ko kada kayaw. Kwaraw kan kagawad masaw. Kan kadwayo pa'y ni badaw. Sige, da kayo ti makisarita. Kuaraw, kan kagawad masaw. Sabay ko tagkikinaawatan tayaw, Tata Douglas. Tata Douglas, nasaw ni Tata Badong. Gagawan nyo ti darong magturong ijayanda. Kahit iturturong mo iji garden mo. Ha? Ijay kung mabarangay hul ti pagsasaritaan tayo. Ngam imay kamilatan. Tapno malpasan tayo aparikot ni Tata Badong. Kasano mo nga may lakay Douglas? Ken kanayon mo nga ikatintihos may. Anya nga ito saran may nukas ka. Awan mga rod tangke may apagurnungan mi iti danom. Bulbulodak lang mo ti danaw. Tapa man na makasibuga kat isilpok mo't lang iti husyaw. Ay sana mabalinti kasta Tadamit host titunggal may sa kada tayaw. Ana ikoniktar iti tangke iti bantay. Oh, adamot gayam host mo, Tata Douglas. Ngam apay nga ikatampay lang ti host da Tata Badong. Pagsibog ko nga rod ijay garden. Una, ang kasanungay mo't datataba daw. Anyamot nga ti pagluto da, ti pagdigos da, ti paglabadan, no inaldaw mo't nga lam ti danom da. No mabalin ko ma. Kahit saan ko mga inaldaw Takasano kami ngay Mike. Awan ko matimakuna ni Tata Badaong, Tata Douglas. Nga magpada kayo, mat nga dahos na nakakabit ijay tangkay. Kaya't nasa wine, sikati ayan ti parikaw, Tata Douglas. Sana mabalinti kasta, Tata Douglas. Inagaw mo ti danom ni Tata Badong. Sige. Sana na maulay. Pasensyakan Badong. Nasayat Mike Douglas. Tagkinawatan ta. Awan nga rodon ti parikot. Takdiram ti saom, Tata Douglas. Iti kasta, awanan ti tumaod a parikot. Addandanom Badong, mabalinan ti aglaba, ken agsibog kadagiti mulata di talikudan ti balay. Wanto yan. Nasayat Mike. Naimbaglakit din ata nagagat da kagawad masungken kwarog, ket kinuyog da kaanapan nakisarita kin nila kay Douglas. Uwin nga rod Ngam ni parenteng, awan day jay. Sadot, kapitan. Ket no day talakano agsil-cellphone ti amuna nga ramidan. Uwin nga rod ka daw. Awan serbina, kapitan. Kastalatan ni kapitan, awan pa nagbalbaliw na. Kituan, Mike. No apay nga sa anak ang mga bak no lumaban na kakas kapitan. Wan nga ruda, no anya launay ti kay kayat dakin ni kapitan. Kapitan, agyaman ta nakadanon ka dito'y ruwar ti barangay hall. Yan nantay cellphone ka. Ay adagan ti bulsa ti dakit ko. Ay, nangagnak ka de, kapitan. Si kamagayam ama, Pedro. Kaya't ka kasarita. Tatulungan nakman. Ngamen, day karubak. Ay agsublikan tulangan iti sa balagun daway tabi siak. Ay, mabit lang daytoy, kapitan. Kaya't kutyag patulong ken ka. Tas sikakit nga rod ti kapitan. Awan nga ron oras ko itatabi siak. Sige tayo nak unag. Angam, kapitan. Awan nga ron oras ko kunak din. Naggadto kat disturb my life. Masuro na ko na. Ay. Nakmadlangan na dyan opisina. Tayo nak maki-engage. Ta sigurado.
Daw, tinag-comment ka dagiti videos ko. Kasta ti agwarwaras adamag na nabanang. Naimbaglaangan at nasabat ka, tapno maibagak da ito eh. Day, kasta ka day, kagawad lite. Ay, unay kat ngaminan ni inting aya. Ibagbagadang awan serbi na ang kapitan. Ngamin, saan na asang dagiti mapan agpatulong kan kwa na iji barangay hall. Ala, sana balay. Taadda kayo mo't akagawad asumango kadagiti mapan agpatulong. Iso ti kapitan, nana. Katrumbang nga iso kumatimang sulbar no anyaman ti parikot dagiti kabarangayan nang agpatulong. Ay, pudno dayta. Iso ti ad-adda amang sulbar kadagiti problema dito barangay tayo. Talaga ka di aday talang agsilsilpon ti aramiden ni Inteng ija barangay hall? Da kami mismo kini kagawad kwa nang ti makapaniknik nana. Aglakpay iti opisina na. Tapno awan ti makadisturbukan kwa na. Agid-edit iti video nga ipost na kano. Anya! Ay, nagalasan. Ay, bayam, tabagbaga akto ni Inteng, kagawad lite. Una na, kasta ti maiparbang. Ala, tain na kun ijay tersena ni Marikwanang. Tagumatangak iti sabon. Una na, sige, agawid akmatan. Uncle, antay bagak. Aday ta. Naipos ko to in video itel daw. Aduman ang tibios ko. Uncle Inteng! Ay, Kwarog. Nandyan ka pala. Nagsilsilpon ka manay. Iswadinak nadlaw asimray. Apay nga imay ka. Anyat ibagam. Umay ko lang ibaga dagiti reklamo, may papankan ka. Ay, awan oras ko iti dayta. Ala, rumor kan bisyak. Agiditak pa iti video. Dahil tala ti amumay, tangkal. Dayto yung nga tiragsak ko. Apay ko ma. Sige saan ka mabagbagaan, angkay? Makamu ka man langay. Win! Ewan bibiyang ti asinuman kanya. Siyak ti kapitan. Iso nga aramidak ti kayat ko. Ala makamu ka. Talaga di ka mabagbagan. At iti parakan ka maray. Uminom ta iti impalamiis ko abu ko Diyos. Ay na, agyaman akmaray. Apag isaw, dumagasak ko maamakiinom. Naggapuak ngamin ija balay damari lilay. Taimpan ko tay inorder na asyampo kan hair conditioner. Talaga mo't ni Marililay Di na itulok ngaglang-lang abakag. Agpapaubing lata. Ay katuan Ay uray siyak. Jakmat kayat nga aglang-langa ak abakot. Ay, adda amin karbangan tayong agaramid iti pagsayaatan ti bagi tayo, marituyang. Sa bagay mo't kit di amaray. Mala, uminom tapay iti buko Diyos maray. Ay na, agyamanak maray. Ay na. Mayak tilamiis na maray. Ay, gaya maribanang. Nagbalbaliw ka dain ni Kapitan. Ay, kas iti sigod Agsilsilpon latta, ti amuna. Apay ngamin adi mo bagbagaan. Di nangarod kayat ti mabagbagaan. Di ka sanudaytan, adawn ti agrik-reklamo kun kwa na. Ay, amok dayta, maray. Iso ang makaamumutin iti biyag na. Tangay di namot kayat ti mabagbagaan. Damag ko, nagsasarita dagiti kabarangayan tayo. Tapno pa ikatenda ni parinting ang kapitan. Kahit anya nga road, di tay mababalaw dagiti kabarangayan Unay laki ngamin ni parintingan na ya. Awan kanu ngamin serbi na Kapitan. Tadi na kanu kayat ti tumulong iti problema dagiti umasidag kun kwa na. Uwin nga rod Tati ko na ni Kapitan. Di tay kanu iramraman iti parikot tayaw. Itaki dag Facebook at yan, aramidin na. Un nga ruda. Iso abay-bay aman. Takitag man na niya ti aramidin ni parinteng. Sigurado ang may babay.
Angkal, umayon dagiti tattao. Ken adda pa agbidbidyaw. Apay nagidya at tao. Pay katenda ka kanon kas kapitan angkal. Anya? Nagaduda ah. Ay. Saan ang babalin nga ibabaindak a kapitan? Enteng resign! Enteng resign! Ha! Ay. Adday tada angkal. Inting resign ka now. Ay, sus! Mala, rumor ka angkal. Tasangwam ita. Kababay na talaga banang. Sapay ada nagbidyaw. Kinasaritam ko madagijay nag-video. Asaan da ko mga ipopost? Kinasaritak ita. Kituan ko na damat. Ang madanaga naklata. Ang mga no ipos da. Dagita mo't kabarangayan. Day tala reklamo ti amo da. Adda ka di rason nga agreklamo da, inteng? Anya ti rason no apay akastoy tinaramid da? Ay, paikatendakan a kapitan. Naimbaglakit din tainikkanda ka pa'y iti sabali agundaway. Ay, ekwa, banang. Day tantumat ngamin ag silselpon ti among nga ramidan. Gapaw iti kasi silpon mo. Di mon kayat asagwan dagiti agpatulong ken ka. No apay ngamin anas ken nga agpatulong dapay kanyak. No kasta nga daparikot da. Inteng, adda dagiti parikot anas ken abumalaet ka. Takapitan kaket nga rod. Asika ti mangurnos iti dayta aparikot. Ha! Kaslaawan panunot mo kit di Ala, wunin. Manipod ita. Agbalbaliw akon. Nasaya at launay. No kayat mo anapintas latta ti imahem kas kapitan. Aramidem nga rod ti umno. Ay, kapitan! Aramidam ti pagrebengam kas kapitan. Tapno awan ti pakababalawan. Ala sigay! Detang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, hiting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya kaditikas na pakariribukan. Agbayso nga tati ibagbagada. Akanayon nga adda al-alya iji ayan tirangtay di talaod. Alalya? Numaminsan kit kaslashan nakapapapati da ita? Saan anak kapapate kunam? Wen? Ang permimot atakrot mo no ibagada nga adda al-alya. Agkumot ka pa iti ulas, uray nagsalimuot. Saan itan? Uray kita, tinurad akong takapitan nakit nga raon. Makita iti aramid, saan lang nga iti sao, intay. Nakadanon ka din ken ka, tinagwarwaras adamag, maribanang. May papan iti anya day ta adamag, maray. May papan iti ibagbagada nga al-alya. Dita kanurang tay, dita daya. Idi imbagak ken ni inting day ta adamag. Kat may samot asaan anamate. Imbis nagtakrot no maipapan iti al-alya ti pagsasaritaan. Katuan, no agranot-rot labas si Jerry daw ti barangay hall. Kat makigtot ladagos ni Kapitan. Ay, uray ije balay. No adda mangeg na nga uray uni ti salsaltag. Kat darasin na ti agkumot. Uray nagsalimuot. No makakita siguro ni Kapitan iti al-alya, ay sumyag adi na oras ti karkarmana. Day takit din ta saan nga amo. No sa dino ti pangalawan iti karkarmana. Ay, pudno nga ta, asumi na ti karkarma iti bagi ti tao. Ay, jak amo, mare.
Jak paymet ngamin napadasan a pinanawan ti karkarmana. No si ka siguro ti makakita iti bagbagadang alalya di tarangtay. Jak amaw, no niya ti pagbanagan, paray. Amangan mo't no si kati mapukaw ti limbong ti panunot na numakitam. Sa anak mo atakrot akasking ka. Alalya lang, agbutangan. Adaya na damag mo nga alalya di manog. Tao ti agdangran, saan nga alalya? Kasla ka no, may ato rin. Kumaano jak amo anakaro ti takrot mo, paray. Anya takrot. Nagkapitan na kaya no, takrotak. Makita man nga rod no kabailam ti mapanagronda yarang tay. Wala. Apay kumadyak ka bailan. Di ta ka man langad. Nailawan ko mat ngayon baga na turoidak. Imbis mabutang ang iti alalya. Anya nga iti aramidak. Kumatangak man iti asukar ken kapay kagawad. Saan ka di adita balasiw ti rangtay, di tadaya, ti ayan ti balayo ita. Wan kagawad, apay ka day? Pudno ka di nga ada nakakita iti alalya iti rangtay. Ay wan kagawad, may saak ang nakakita iti alalya. Anya nga iti tsura ti nakitam nga alalya. Kasla madre ang nakabado iti puraw kagawad. No daduma, kasla pade ang magmagna. Pudno ka di day tangay bagam. Kasla istorya laang mo day ta? Ay, saan man kagawad? Fix my heart no saan apudnaw ti bagbaga. Naimbag abigat mau, kapitana. Ay, kastamot kan ka. Ay, madamag kuman. Tasi kati ka na yun di daayan tirangtay. Tasi dagkat nga rod ti balayo ijay. Anya ka di dayjay, kapitana. Si dada anak asumungbat kadagiti damagam. Ay, damagak laeng. Nupod no ti agwarwaras adamag nga ado ti alalya ija ayan tirangtay. Ay, day tatipudnaw, kapitana. May saak ang nakakita. Adapay aswang ijay. Putad ti bagina. Kasano aputad ti bagina ako nam? Tumaytayab dayjay nga awan makita sa ka na, kapitana. Ay, adaya mo ti kasta. Ay, itila ang istorya dayta. Agpaiso ka day, amapan kay Jayan tirangtay inton rabi ay, kapitan. Nakaamuamit. Apay ko mapanak ija ayan tirangtay. Imbaga, dagiti tanod nga agrundada kano iti agduduma apasat ti barangay. Nagpipinustada pay. Anya ko mati nagpipinustanda. Nagpustada, asaan mo kano akabaulan ti mapan iji rangtay no rabi ay. Tatakrot ka kanaw, kapitan. Ay, dakkel pa'y ati pustada. Tapno maabak dagiti nagpipinusta ajak kabailan ti mapan iji rangtay. Ikarigatak ti mapan. Dakkel gayam ti impustada. Gapo iti kinatakrot ka. Malalaman na. Imbag ta nakita ka, paray. Amom ka day, adakkel to ti kwartak indon rabi ay. Kateng-kateng ko naman. Pangalaam nga kuma. Nakipusta kadagiti kakadwa. Masigurado may ang mga bak kamay. Anyaya ti pinustaam. Ay, saan kong ibagbaga, tapno saan na masukal. Masigurado ang mga baka. Ay, sigurado ka, pare. Anya kita sanan. Iso nga gagatal lagi ti dakulap ka. Tamaawat ko ti kwarta nga bakag inton rabi. Kagawad, nakipinustaya ni pare badong maipapan iti ipapan ko ijirang tayo no rabi ay. Iso tinangirugay, kapitan. Nagdakkel pa'y ating pustana. Katawa. Tanam namaan na ang mga bakanaw. Imposible kanaw akabaalam ti mapan ijirang tay inton rabi ay. Anya kumamat ti ada ijirang tay. Tay baga na ajak kabaalan ti mapan ijay. Adda kano nga rod alalya ijay. Kasano kumaamuan dagiti tatao no mapana kuno saan? Adda kano mang surot kan ka inton rabi ay, kapitan. Kastaya! Anya dagita agkakanat.
adda bawang, adda asen, ken adda disol, ken no anya pa'y dagita. Ay, anib dagitoy. No, adda kanumot dagitoy ka di nakakano asit ganti alalya. Na, sa dino ko matipapanam nga ayan ti alya, tapno di nakaasit gan ako nam. Ay, ijay bagbagada nga umok ti alalya. Anya, adda ayamot umok ti alya. Eh, mapanagnakan ita, no puno ti ibagbagada, nga dal alya ijay ayan ti rangtay. Kasano ko maama panagnakam, loko. Maiturad mo nga rod, ti mapan ijay. Ikarkarigatak, tapno maabak iti posta ni Paribadong. Na, kayat mo asawain, gapo iti posta, iso atim mo rad ka. Nadamag mo ka din ti may papan iti pustaan da ka badong, Maray. Kasano day ta apostaan, mare? Ay, ilawlawag mo man. Ni ka badong tinangirugay. Nagpustaan da asaan kano ang maiturad ni Kapitan ti mapan ijerang tay, tatakrot kanaw. Ay, mas daawak. Tako na ni inting amaabak kano ni Pari Badong. Kaya tasawon day ta at timurad ni Kapitan, takuna na ang maabak ni Kabadong. Ay, jak nga rod na awatan ana imbag ja imbagana, mare. Basta ko na, amaabak kano ni Pari Badong. Ay, mayat apadaanan day tanurabi Maray. Ah. Agree da makman mat, takitaag no anya ti resulta ti amay. Ikabil ko ti spotlight dito'y muging kao. Ikargak iti sikot ko ti inubon ko nga ado nga bawang. Ikabil ko man iti bulsa ti pulok ti disul. Kanda iti dado apay nga anib ko kontra alalya. Kalpasan na. Agja kita tapno saan makita ti taaw. Mang sipsipot kanya nga ado ti anib ka. Agsagawi siwa amag na iti kalsada. Ipakita kampay ide sa anak ang mabutang. Tapno maabak ti sinalbaga Paribadong iti pustaan. Di nasingpet at tanod ko ti pangabakak. Nakipusta ka no, sa anak mo't atakrot. Masigurado nga damang sursurot kanya kita. Kunwaray, agtugawak iti igiti rangtay. Oops! Nakatugawak kon. Ayan na nga tatitawa mang sipsipot kanya. Dati mang magag ko nga agsangsangit. Kumitak iti baba. Ha! Anda ubing nga agsangsangit. Ang saan mo't nga alalya. No di kat pudno at tao. Nakitaan ta kasarita. Oops! Apay nga ada ka dito'y balong. Kanya ti aramedam iti kastoy nga oras. Mayak dito yata kabutang ko ni tatang ko no nabartat. Agkabil ngamin. Kabilin na ka ni tatang mo? Saan la siya? Pati ni nanang ko. Ay, sana nasayat na tama paspasama. Masapul ama ikan iti leksyon na tang amam. Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang ko ngayong pulong ko Kabilin na kami kaninanang ko. Diyak ipalubos sa mapasamak na itabalong. Umay ka di balami. Masapul ang makasaritak mo ti amam. Ala, umay kan. Ipabalod ko, no saktan na kayo iti inam. Adda ni Kapitan, ada kibin ng gaubeng. Apay nga ada kayo dito tirsi na katrabian. Asino day taubeng, Kapitan? Rinisyok ija yan tirang tay tagsangsangit. Ha? Kaya't mo asawan, naggapo ka, ijaayan tirang tay, Kapitan. Una, apay mas daw ka. Inak nga ron tinulungan ti ubeng. Damagan nyo ti ubeng, no agsasawak iti pudnaw. Pudno ti kunan ni Kapitan, na nakagawad. Ay, kasta ka day. Ay apay nga adda ubing ijay, iti kastoy nga oras, Kapitan. Damagan nyo ti ubeng, tapno mamati kaya.
da ka di makan ditoy, apo kapitan. Mabisinak unay. Inta iti balay balaw. Ada nabati nga ina po ijay kan masida. Ayan ti balayo, kapitan. Adayo kami ngamin. Isuasaan ko nga mo ti ayan ti balayo. Tagarot iti balay mi. Kayat ko ti agina nata na banugak mait. Ado ti inararamid ko ita nagbalan. Kasanungay ni nanang ko. Mapantan to inton bigat iti balayaw. Masapol asaan na nakabilan ni tatang mo ni nanang maw. Kabut-butang minitatang ko na mabartek, kapitan. Kumabil. Kaslapay mat nga rod al-alya. Sino tao beng inteng? Kapaigawan iti kanin na tamabisin. Saan nga alalya tinasarakak ijerang tay. Nudikat nakakaasing nga ubi nga agsangsangit. Kayat mo asawan. Ijay ayan tirangtay tinakasarakam kan kwa na. Wan nga ron. Ang pakanampay tamabisin. Sige, pakanukon, takasaok kalpasan amangan. Jak mamati nga dal alya jerang tay. Marites lang dayta dagiti tattaw. No kasta, saan ka nagbuteng anapan ijay ayan tirangtay? No jak napan ijay. Jak na amuan nga adagayam dakas ama paspasamak. Iti pamilya dayta nga ubing. Ay, kasla nakarkaro pa'y nga road ngam ti makakita iti al-alyan no kasta. Apay nga iwarwaras mo nga ado ti al-alya iti ayan tirangtay. Tapno awan ti adaw ama panijay kapitana. Kanaayon gamin amatakaw dagiti mulmula mi ijay. Ay, sinalbag ka. Inaramat mula ang gayam ti balikas nga al-alya akas pangbut-buteng. Anggam, saan nga umno dayta? Ngam, bimaste iti agtakaw kadagiti mula mi iti aglawlaw tirangtay. Ay, suray kapitana. Ay, anggam, adamot kit dinagsayaatan ti imbagam nga al-alya. Taadda na doktalan ni Inteng ijay. Anya ngay ti resulta jay damag kaw, apustaan da pari badong maipapan iti kinatakrot mo. Kit inabak da sapay dakkel ka no. Kung guna na. Hangem gapo iti imbaga da apusta kan al-alya. Timurad ka anapan ijay. Kat adda pa'y nadoktalan kan nasulbar mo aparikot. Nagkaripay ti ama ni Kaloy, adinan ulitan. Tapno sana may darom. Agsungbat iti madi nga inaramid na. Ay katwan Ay, isugayam ti al-alya apagbutbut ngan ti pamilya na. Ang saan itanta nagkari. Imbagak, no di agsardan. Paarestar ko iti pulis ti salbag. Kasla al-alya apagbutbut ngan ti pamilya na. Good job, kapitan! Saludo kami kan ka. Oray takrot ka, naturad ka matgayam, no kasapulan. Ala sige, didan tinaggibusan, ti may sapay aparam. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kaniti mat direksyon ni Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawer. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.